Achingage chicho mwancho muligereri hegati ya barai abanyaka bagwekerana ase omwoyego yibwa matanga nigo banyaka bagokwana mange na mwana wase barokia eganga nekerenga gyogosegeta omweke Dr. Fred Matiang'i ase sabali yayo kuligekero ky'oburai bwense asobachole bane bomwaka bw'echirubere na 2025 oigo muliketo Daniel Ntiri nero twaragerero oroboti urwa senchira yo bwekerana Gukwana asomo yogoyo bwa matanga oikirenwa na barai ao bakoragwa no mwaziri omukoro omosike Dr. Fred Matiang'i oikirenwa na barai ao barai baiga ase nkwana yabo ngo bagendereria injili yokubolia bamenyi be county yo kokoboko balia bakoligie birogo wetera ase byama ebibwato bwa mate no mosike Matiang'i. I hope abantu banyamira nkwa muri abana babatatu barese coalition ya opposition chikura esababu neye ebiroge bibiko genda mumuroyo mintu tago sukagurwa abaisi go bagate abanuroche iwaenda sobo tugamobe musiye ukamusiya bono bakiara chokoliki ekiruki asense mwende abarai abaiga niko bakwanira chisababu chinene baganiretie gochinchi burai asa matukale bosio batebo mosike Matiang'i nerora konye Kenya usoka bosio nambale no kwegena sare taringa kerowe kiabande baitontwage takete ya lakini mumuroyo naisaine wagara mumuroyo taisaine mumuroyo naisaine Rolebi inte korete kararenge education. Rolebi inte korete kararenge interior. Rolebi inte korete kararenge ICT. Na Mheshimiwa William Ruto tunakuambia tunakutoa kwa sababu umedanganya wananchi. Ulitudanganya ukasema unaleta SHA ambayo itafanya kazi. Lakini leo tunamzika ango yangu Mheshimiwa Mzee Abuga, tumempeleka kule Nairobi, amepata bili kwa hospitali na haikulipa, hiyo SHA haikulipa. Ni muongo si muongo? Muongo si muongo? Kutoka West Mogrango mnasema SHA inafanya ama haifanyi? Inafanya haifanyi? Pili, Rais ulituambia kwamba wewe ukichukua uongozi utatetea mkulima. Ukatuambia kwamba ile bonus ya mkulima itaenda mpaka shilingi 50. Na wananchi wangu wa Nyamira, bonus ilikuja shilingi ngapi? Ilikuja shilingi ngapi? Tumwambie ukweli tusimwambie? Tumwambie ukweli tusimwambie? Ndio maana tunasema 2027 Mungu akipenda rais wetu atakuwa Fred Nyamanke yakora yendoki machayirwe egesa kwegeke isege nyamenke lakini ke kusige ante biga nyamenke yakora yendoki mumroyo orochega ne nyamenke lakini ngokora no bokimabwaki abantu bamintu bagusi ndo baise ko chayo mwana mintu nkaga aba usigo bago te banga engo ke ko ne ya tora siko mogoro ya goroki engo ke ya tora siko mayengo ke ningena atawanyoosha vilivyo. Na ningependa kueleza ya kwamba haja yetu ya kutaka mabadiliko katika uongozi bado ni hakika. Na tuwezi tukafanya hivyo tukiwa nje ya fence. Tunafaa tulete hiyo utafute hiyo uongozi tukiwa wapi? Tukiwa ndani. Na kwa hivyo sisi tukiwa Turkana huko tunaangalia bedroom ya Fred Matiang'i kwamba iko namna gani. Aiga nigagocha chinga kya maberera age siasa agenderete gukina kera buna bokonye gukia osio bobochorio boke ase county au ase abobwatani au boigo barolekanire kwebuka bokya no nyengo cia sobochorio bonene bumwaka bwekire bubere na 2022 nkuributerega seni kegetembe litere nengor kwa Daniel Ntiri.